tindata umonde ni wakatano ni wa matuko 19 ma mweyo wa kenda mwaka wa 2025 naenda kudhocha ni kana tunanasema ndo makusio makonetie oiti tuitumia ndawa cia miti twina mausio maingi hala twikite kikavu ni kitu cha umonde na tukwithia tuyo kuonoesia winga lekwesu ni kana sikwithia nwa bikia kuelewa ubu ila tukwasia oiti witu wa ndawa cia miti tuitachau na ende tuisio katukonengelele ndambo kasi ya daktari witu ni daktari tunakwithia umwe wite etwa Dr. Mwithia wa kuma clinic cha Rafiki Herbal Clinic na choni clinic kile kitongoetie kwa uiti musio maitumia ndawa cia miti twithia tuitumanya kwa imwe the wine kudio kwenda daktari akusungie itume kwizela kwa ile tukende imwe 5 esinyo namba ya utumani mukuve na ende ninyongwithwa ndi tumanya na daktari ba Mutongo TV ni tawasal shabeti wa Wambua owati ndata na tinda nesa na kwa natinda nesa Rafiki Herbal Clinic karibu sana ndeni wa Mutongo TV studios. Thank you. Kede musese witu nikana tufikie na kwambia nina ukethia musese wa Mutongo TV na kuthocha muthenyani wa umuthi kilunguni cha wima wa mwi na witi wa ndawa cia miti kuma sivitalini wa Rafiki Herbal. Asante sana pe mutu nakwitheka kwa wesitwa Rafiki na ndaisa kukona no usiwe ukatwelesia wela tuneni ya Rafiki no mwithia no na uiti wa kliniki cha Rafiki wiliata. Rafiki Herbal Clinic ni kliniki cha ndawa cia miti na tukwatikana wale mbetani ito ya Eastern Central Africa. Tukika research kana ukunikeli ukonetie witi wa ndawa cia miti research konetie mile na mawau otonu twisikana mauma ingine momani tuna mile na mikalile umonthi na ndio maketha na mathina butene andu manaisa maleu natural alamo mite miondani mananusa kiuki thiu klachu mitembo sini na mpemo matana hetho wanamo lakini twasisia ukunikiliwa metukeno kwa na nyakana kwena mauma ingi alame mini andu na aingi maingi kwitha matena non cause kana chanzo cha moketha kiumanika yo mauano mokita ata na malikangi temeni ata woth twithitwe tuyenda ukunikila mbeange twi mana untona kwitha twi mana umwa mawau na tutona kuitama u ata na nenzi asiba tutona kuisubiana na twikakwate mawau ila twikuya mesini ila twi mawuyani na ila twi katika community. Asante sana na hindi usunua mweni wito tuithia tuitumanya na kiondo tomdu wamina kwelesia ni kana yu ethia wiwa wina chali vandu wiwa wina mathina ime kivathukanyo wina malanga mwi uko na utesi ni machao nukowa na mawalo ndo kwithia aitwelesia eni busuya kwisio ya kumanda na Dr. Mwithia wa kuma Rafiki Herbal Clinic nikanothike na kukwata witi musio utani sina chalia utani sina mathina onde ala ne mweni waku namba isuko na sivo ithio wakio cha kunisia Dr. Mwithia wa kuma Rafiki Herbal Clinic namba ambe noti monza ile noti kenda noti 0722 ambele ngiasima noti monza nyanya inya ile 5 na inde na mbele nge ya Rafiki Herbal Clinic kutonotuma SMS ukaetia pin ukabuka appointment na sindusia mthembo sino ni noti monza noti kenda noti nyanya isu ni namba ya Rafiki Herbal Clinic na nisio official kana nisio thietekelithitwe kutumanya na matakitali ma kliniki cha Rafiki Herbal Clinic kwa yitu thia twasoma kudu maku kwisila kwa ile tukenda imwe 5 na yoni namba ito ya otomani mukube twende ona kuyana twende okwana ingi kila muthenya no twende na kuyana na abe mundu akakuwe situ ya Rafiki lakini ndai sokomana nako ila mundu wapi kamthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic aidha I expect chao kwisila consultation kwisila dhimi na kubikia mpaka uiti wenu wa clinic cha Rafiki wathi kambe Rafiki Herbal Clinic ukwata kadi na uyandikithia thini wa system situ na kadi usinsilingi mana 5 na waandikithia thini wa Rafiki Herbal Clinic ni dhane busia kuna daktari munene batendi vi na novike ya kuthimwa patendi vi tuitamu tutathimite no twisikana tukwenda kuita kitumbo twitha twimana waite chao na utona kuitwa ata ukabikia kuboa na ndivi situ twamina kubikia mana kila waite twauthima daktari no kuandikia ndawa isu no tabasio ntona kwitha wiva na ukikwata indi na akasio kako na daktari indi nundu no ile kwitha na review ukasio kako na daktari Mwithia na akasisia we wanywa ndawa cia Rafiki Herbal Clinic ni kutethetie na kumabu nitubikia kwitha twimana utona kwitha uyuka ba nundu twina mbonge sikibathukanio ila
daktari witha atembete na witha ayenda ukethwa wakoma nake akakufikia kuthinikia. Asante nende mbonge sio ndenda daktari yetu lekelea mbonge kwa mbonge na valawi ukukwatika na india yo kwati sena namba sia kumukunia ndokabike bwa sio kunia daktari simu wali yako mukwatia usiwa clinic cha rafika bo clinic kana maiti ya maimani maiti ya ndino wa mobisi mo bandu tona kujuka sio ka bandu tona kujuka ete munyanya u bandu utona kuthioyo sanda wakapala na bandu tona kudini kesi ukadhua nenda wote tona kusioka kila kesi kana clinic cha rafika bo clinic which wo with it we mwaidu kwa ipinda ya sa ya mbewa miaka miongo ile na tuyae saizi ana complain na niwo kitumitwe nake imwe kwa imwe atwelesie munango yulu wa woiti wake tuyambia daktari ntukwenda atwambe kumana uo ila ukwasia no kuita mawo make bathukanyona ndawa cia miti bibi mauto na kwasia asu ngita indi ambo trabiala wita nituita thina wa maundu connected joints na arthritis kana thina wa mutamboko uno wa joints ni withito wina andu ingi na ama maketha matesi wo mutamboko ni thina mwao na nene thini kia thina ucio mamutha kana joints ciaku sina mathina no kaka chalia thina wa joints yaku na ntukwitha twikwila njambe mitamboko yana ta no tono manata wetu mutamboko. Thank you. Chakele ntuita thina connect pressure na sukali kwamba twenda thakame ahane muwala mokanite na mundu watu umeta ma lifestyle mile na mikalile ngo iko na mituki pressure yambata kana idhea kwiwa ni mutwekela binda ngo ya kukwiwa ino litu mwingi kwitikanwa ni yutea kukosa to na mathina angetasu sukali no kana sena woni waki wuto thela kuma mituki za ukwikalokiwa waya nukuanza ingi mwa kwende utwika weak ndwendena kwitha we strong mundu wa sukali no bikia bandu kitha ndekuona thinesa kitha no kuona mundu su no kustrainilo kusalucha kana lo kusisia bahasa kitha ndo mana sirona maina eni no thina ukidina sina wa sukali no thina kwa taitauni kambia kwitha itobo sukali no kana sina mathina su ingi na nini itane sa ina wa pressure na thina wa sukali nini itane themba ya ondea ndetema ya ibu kana ulawi na thina wa ndetema ibu kana thina wa amoiba kana typhoid ibu ya kuikala ikaya iuso nzeve kana kitha ni kwalia kana ni kukuma pe ngime thana problem ikoneti acid kwitha imbingi thini webu yaku kitha waya kindu nukuwa kiungo ya kingi angine mapike au tabika angikitha ibu yaku ni onena kana nukuwa iguruma thini constipation kana bloating nituita problem ikoneti acidity kana acid imbingi kana stomach ulcers kana bacteria H pylori nini itanesa woka hospital wa Rafika Bo Clinic nituita mundu makoneti kithui respiratory nituisikala ntumie musimu wa mbebo na ndugini mokoa muno ni makwathimwa yone motwe na kutona ni siambo nundu wa nzeve kana ubandiliku wa nzeve indithu muno andugi mawa kithui na kitha mundu su we akona to kindu cha kawaida tondho kitha wina asthmatic kana wina kithui kila cha asthma kana cha pneumonia kana ukitha na thina wa respiratory thina su onde tunanda wansio cia miti ile ibulani twe miti kibathokanio na kwikithia kana ntwa unenge witi wa kuboa nini ita mundu makonete mibai kana ki mibai ya kimundu moka kana kimundu ume twasia mathina alama konete mitambo ni kana infection cia maumo andugi methe wana infection oketha mundu ucio kunewa cia siri no kumanike ko na ngiri mathina ama yumani makundu kana kana oketha wina elatumita sexual transmitted disease kana STD fungal infection candidus na mathina alama kwata cia kimbithi ukeza kwitha yumana utemwa ni maumo na ndu ise kitumi ukatwambe kuthima twane thina mwao ukesa kuona ikundu itokwelea cia kimbithi ukatuma ni thina mwao na mbio ni cia thina o nziani isusia maundu ma infection ukona mundu yumamo matune mabwa ndakame kana mabwa yellow ingi ni ita tukaita thina ukonete aume gaya mundu mekwimba hania kana itunda imwe iimba either yambata kana wina thina wa low libido ukeza kwitha kana pitha waku winthi kana network yaku ndio kwatikana undu wailite mathina su tuthinikia undu wailite na kwikithia mutu ita mundu no abikia kwa ni tuita mathina makonete amwaitu aitu mamoika mena mathina mandakame ya mwika na period ila ukuyalula kana period cia kuikuka wina chale kingi paloko metoketha ndukila kukwata period kelika na katatu kwa mwei umwe kana i period tuketha ndo usiona wina infection yosei ila tumita ya PID kana pelvic inflammatory disease na ni ukana sana chale kingi na
kiwuki kuma sehemu cia kimbithi kana thakame nziu na uketha ni na clots iwana clots thini wa system cia kimbithi na thina ucu wina kaingi nangi alame katika system ya kukwata mwana kwetha mundu ucio kwata mwana kwa mathina cio Dr. Muitheni kuthinikia woka kwake na angi maingi asino amakati wa mathina ala daktari uthinikia kwetha wiva una nukuwa wina charge cha mwi wiwa be kundu wiwa daktari alesia lakini ndule wiwa weta ainukethia na nsikanundu kila tukukathanikana alama tambukite nthini wa clinic cha Rafika Herbal Clinic masia kana witimusio ni mwakwikika na daktari ekoko kwa kuvosia then methe ana koko kwa kuvosia na kingi ni kana clinic cha Rafika Herbal Clinic cha kitu misingi ni angai tukukikathia lakini ni umwe kati alama tambukite nthini wa clinic cha Rafiki pe katawaka sehemu no daktari unenga eka kithui ni kila sione ana thina kithui akanenge kabula ni tuno kiwanzuki na indi ila kwenea ila unenia ndawa cia mitini kana mundu nukutheva ya ukona te miti tumba tumbetu akanengwa akatanduke ambapo lese ndawa cia kusilia kwa mundu mweni nitu thana package nzeo na tuna ndawa cia powder ila tusobetie na tukakausha ondu bailite ukaweza kwetha ciina kintu kibita safety and efficacy ni ndawa kwetha intheu na ina wiki kwa kuita ndawa nitona kwetha afya kana ketha ya somo kutu ya ndoka nanduke ebundise kunyusa ndawa kiolela kana gwe mundu abutangasia ndawa na kanyomusio uimwe anenga isu tukuyakana itekela unyo ndawa ile thimitwe na withi katika mashirika ala authorized andola mena manengeto mabalua mako practice mako netimiti nundu ndawa cia miti nitukwasikana nisithitwe sisi ya faida kwa ando aingi lakini waitumia na into nakutha sisi ya mwisho kwaku tuna ndawa cia kiuka na syrup ila tuthato siobetie muthemba ingitu planitie na ukiwanzuki na tukekia mdalasini tukekia mtita jija kana kitunguu saumu na tukaekia garlic kana mitingi kauthoka nyokele nwa kwa tanda wanzio ya respiratory na ndawa ita maundu mako nije colony ithe ukitumitia ku ne kasio bwenesa no kedhani kuthinikia mathina ma ulcers na nebu yaku ina thina we utaenda cho wa kwa tanda wesu no kwa tachone saundu wailite pena ndo bethitwe mena problem wa respiratory ni tutumia marage ya soya ukitukasovya ndawa o ya syrup na ninzio nituthana ndawa cia tablets tuna ndawa cia capsules nituthana ndawa cia lotions kana mauta tusovasia tuke-extract mitila yuma mauta ta parachichi kana avocado tuketha na miti ta cucumber carrots na miti ingi tukabulanya tukasovya ndawa nisu kwa witi musio asante na indi kuna simu kusila kwa noti muonza ile mwana noti kenda noti namba isu nilo main view watono wako no either witumanya na daktari mo kwa imwe na ni 0722 100 na 900 na mbele ingi utono kuna wethe mo yibisi ndukasi namba zo daktari zote zinakuwa zingi noti muonza nyanya inya ile itano ende even namba ya WhatsApp kana SMS palo tono kutuma SMS na pe mundu standby kusunja mokulia sini noti muonze mo noti kenda noti nyanya na nambisi ukona ino isi ukona sivita bithe wakia chaku wako nanda kitali no kosa no mutumanya nake uwo sobeta unena wethukisi ukagwa yuta ukaze mimi daktari nataka tukaa chini nimsikize aiwa kambi no clinic cha Rafika Herbal Clinic no duo kuta akwesidi ndeni wa wait musio wait wa ndawa cia miti na indi ota uno ukonenga alama itawazila nzingi cia kuisiana na kindu kama homa hata kutibu homa ekwe bulanya roho safi na indi kiuni kindu kisiona notu kwasea wait musio byo wait tongo itie pambeni wa ile mbete ya ukamba Kenya ona ntemo tu ya Tanzania umite clinic cha Rafika Herbal Clinic na tinde tosia kwa niweka ona alama tambu kitende na clinic cha Rafika Herbal Clinic masi akana witiwa daktari ni musio na ni wa kwekeka na ndio ambo kwa alama visit kwa setu bingwe ndo twazite itiama imani atubatishi tweet aba mavisi alama ituma kwa bingwe tekela muthenya nikanaweza kuthia mundu ebaye wayo munthi na be ulo kwenda kuona daktari utukusuvia na kebe ulongo tona kwithia aiwa katika te lakini twasia witi wonde no umwe na ndawa no ila na ithimi no ithianene asante tuna mabisi meke wathoka nyoka namba ongesi tu ubisi mnene we mulolongo kwa kwina 3D hotel withi no mawithi lukoma ilobi kitengela river Kajiado Rongai na Elia ingesi yaku ya Kikuyu ukaupata witi musio wanda wa semitipa mulolongo flavor ne yellow pakwina 3D kanapa automat papa ne hotel wa 3D betwa supermarket kwitwa automat supermarket na 3D ino kibayo luitu kutwendi wa 3D twi ground floor wa bikabu nthi sisi anuko na shops ile sina free sia soda nda katika tipe na entrance likila bau no twithia namba 3 momo namba 3 no kwata witu kala mathanto ingwite mulolongo na msino wa masako rupingwa kala matha masako tupatika na masako bakubi na Cooperative Bank
welekele sokoni wambuka wa Masako na ingi tuthengene na supermarket wito wa Rafi supermarket kitui twithia mulimo ulovani ambe wisi namba 54 mulimo ithengene na Equity Bank kana Cooperative Bank kana ikathengene ingi na KCB tuthiu kitui bengi cia kitui cionthe na twivu kitui town na twi mulimo room number 54 emali twi Baspa kiwanzani room number 69 wakuwe na public toilet white na wanaikana booking na musini wa Tala tukwatikana kilama na Tala tubakuwe na Flavors Restaurant nduma Kangundo nguloni Tala na mawithi uloko Kangundo Road yonde tukwatikana Tala tupingwite kilama na pakuvi na Toto Petrol Station kana Eastmart kusianisia na Orex Petrol Station na musini wa pandweta wa wote ni wili kama likiti ya mboka katika tuwatazama Angrovet na Cecil Hotel nivoto watinda umundi matuku 19 nivoto watindi la muthenyani wa umundi wote ni wili kama likiti ya mboka katika tuwatazama Angrovet na Cecil Hotel na kliniki yetu bingwa Kilamena Mombasa tukwatika na Kilamena Mombasa tuikwa Shibrod na ni itawa Salgoi Street vaba idepoti ya Kokola na nikusianise na KCB Mwembeteali Isu ni branch C2 ile vingwito Kilamena na waka wa nokwata witi wa kwekeka asante na hindi tuthiukite kila bado kana kwikithia kana ntwa kuthengesia witi balawe teka kwethi kondo tailobi kana ukakondo tamasaku na kwingaliko cia kitui kiu nicho kindu kila kisio Rafikabo clinic mekite kwikithia kana ni makuthengesia witi na daktari ona chuti kiane asio kabanga ndamboka cia kuka abandu oku misieni aithengia bakubi na kukontra kwa kwito mutomo kundu kukwa ndenda kitali no bikana ende ntukwitha twi munengo mwanyo twende atwende sigulwa kiu kila mwenda atwambia na chok chambe ni wa mutambuko kwa mituki twelese mutambuko wita hata mithemba mutambuko iliata na niwo mutambuko nduboa na alama cia mutambuko nduboa masi unundu acho maybe no twasikana meitile ya mutambuko ndo andu alange matumia tira yake ya ilite kana no twasikana mundu no ite mutambuko lo tailite na ndawa sia mutambuko ngi thank you mutambuko no wa joint na wambisia chale cha joint imwe kuthi elaingi na nutha mao kuma palo kwa lilasia ukathi bandu wange no uga ukito mutambuko wetu na kamba lakini tuwasia kana arthritis imethemba mingi nikutha kana timwe mutambuko beula ukanasia na ila tumita tear and wear kana kuisa na kwa joint especially joint cia moko ukathandu kunza cia kwenda tambucha usiwita wa osteoarthritis ila sonal fluid itethesia lubrication kana joint cia kwithia sitona kutembea patethina ukatha sitembea ukona mundu aimbite kindu koko kana kuituo ukatha cia wa mwingi kana kumau kana kinyuncha ukatha kiwa mwingi ni tane samutambuko usu wa osteoarthritis peula wita wa rheumatoid ukanasia na immune system kana attack ya kauko kitajo indisi yako ukesa kwitha ni attacked na siafahamiwa siechambia kweta thina na ukitha silika chalia na kila kingi inflammation kana yambi ya kuimba yona wambia kwata wimbu wa jointi wimbu wa ituo wimbu wa kwa itinyo kana mama yambi ya kuibubia pe ula kana sana uric acid kwitha imbinge ndakameni kana mbioni itwa na usu na uita wa gout no kana sana sia kuimba sia moko sia mau kana mwa kuchambia ya kuibubia na mutambo kwa ungene ukanasia na attack yambia kwete patches unewa na kukwata ilaka ndune kona mundu ena ilaka ukwitho wa muno mutambo kwa nundu no affectia system ya kuya immunity niwe taithi na taisu na mithembegi ikiwathukanyo kila kitu mata maita mutambo kwa ulote huo ni muno mutambo kwa ukanasia na chalia na andu ingila mengwe chalia mwini mainda kuthonda wasia painkiller mayambi ya kunyonda wisu ila wanyonda wasia painkiller ukiita mutamboko ukita kuwa echalia lakini ndo naita umutamboko kutu ya sakana tuna dawa special ila isobetwe kwanzia ila selete ndawa ile kuita mutamboko kwa biki yako bwa atalam masya mutamboko wika wa management kana ukita wa manager lakini mutalam wanda wasia mitita Dr. Mwivia ulawi kito ukunikili wa mako ni dawa wasia miti na kama na muti umwe na uite maumbe wa 20 ni tuthatusikana ni tuitumia ndawa ila tusita wonder drunk ndawa cia maajabu ila twanengiwe medicinal plants ninga imwene na atu yetu katumia matuma muti kondwa witi matunda kondwa kwa liu na matuma kondwa ndawa tu yasekana ndawa ina tutumia tusoweti na ikaita mundu akavoa mama mwe anomia masi oka Machakos last week na ambia daktari no kibanda kina
na ichone musi wakwa na to ambo miangalini okangwatite lakini ni no kanikiniti niki nikitha kana ndawa cia ni nzeo nakitie kwa thwane muze wokie kwitu na wa hutu wasiakana Rafika Bo Clinic ni kilinki well known kwa kuita mutambuko na kuboa kuwe wepu utaboa kana wala wea usikumaona kasululu utatembea mutambuko no biki yako bika stage 3 no kadha mundusu ndongama ate muto ichoni de kinya na ena chale kingi kutu kuya kananduka bothi isi mutambuko wichale kingi ukanguite ubikie kuboa na indosu ni mutaalamu nene piu alama esilite kwake masia kana ndoko kusio kwa kubosia mutambuko na inde kwida disoma makatwa maukosi mando alama esilite clinic chaku yulwa mutambuko specifically pe mama mona yitie mutambuko aboye kwa rafiki ibe mundu ngipi alisema shosho yake alikuja akawa analetwa kama ameshikiliwa lakini eventually avona inde uiti usumo sio wonde wete kwa kunundu wasio kwa clinic cha Rafika Bo Clinic la kitongo eche kwa witi musio daktari munene ulotongo eti ikundie yonde eta wa Dr. Mwidya na wetu inakema kwa imwe studio sito na inde tuenda tuamboma naye sisi tuambao tunataka kupatana na wewe tuko na TV ni eti kwenda kukomana na aku tukaona tutayo mana tu kwa tata kana lamka ya kwiliata ambia ndoke ngukethie na yo ne onevitite vitilengi hiyo ni mwe aone Dr. Mwidya wa kawashimane twanga alikothandiwa asia ula withwana beti na nitu isi kliniki kiuni cha Rafiki so adugime da Messi kliniki sito na iksemsia Kangundo Tala Matu watu wanapenda Rafiki na nimedha maenda kuika follow up ya umanai yo Rafiki ni kliniki cha muthemba mwao na aingi makethamaenda mana inda mboka tono mkwato Mwidya ata ni baba nenda uke Rafika Bo Clinic kwa manake unda kitali angiba masi ama kwa manonda kitali magitao ona matea ite ni by favor tuiko kwa kuita tuita kibali cha Mungu we are Dr. Mwidya ni mtaalamu na pia ni missionary we do missions na nituika counseling tukanenga no motao makoneti maundu ma spiritual na maundu ma maliu ukitoka munwa matha atona kuyakyau na tunakuitwata umundi twatinda wote wili kama likiti amboka katika tuwatazama Agrawet na Stacy Hotel na ni malikiti amboka na tuitabo kama na usini wa wote ni muthenya wa oni ni matuko miangweli mamu wa kenda na ngetha kambu thanu kwenda kuma na Dr. Mwidya ukakambu itina wakan supermarket na inge tukiita Mulolongo bakwina 3D Hotel alawisi wima withilu koma Nairobi ukamulolongo bakwina 3D Hotel na nduba mutomo twithia mutomo kwa Francis Yanda itina wa Frajan Supermarket manti tuketha matuku 22 na tuketha tukiitia ikutha anduma Kitui South anduma Kamuti anduma kuya kunukwita wanga likosia motha na kuya Kasala manambi yemenda kuna Dr. Mwidya mwene na name kliniki ni netie kwenu ku ndume kutha na mawithi ululuko matuku 22 manti ngetha nenu Airview wako akavila tusianisi na AIC Regional Office lelo endete ikutha Chaos manti ingitwitha kabati kwa Kanondu itina wa ATM ya Equity na Kibwezi tubingwa Clark muthena Kibwezi ni bakwina kwa Chula Sivitali na Makindu ni ba Makindu Motors kusianisi na Momboni Driving School wakeli matuku 23 Daktari Mwidya akethia Tala thanu kwa manakwenda Dr. Mwidya ukatala Tala ni fakuina flavors katika watoto na Eastmart Supermarket na inge Tuesday twitha kathonsweni na ni ba hotelini wa Ngomeni Zombe ni kwa Makuo Standard Hotel kila Wednesday kila Tuesday twitha Zombe Kitui Zombe pa kwa Makuo Standard Hotel kusensa na wengi wa Kenya women wakatatu Wednesday matuku 24 daktari akethia Matu na kliniki cha Matu tuketha tukiitia Matu na nibwa kuwe na Kinatwa Sakoboke ofisini wa Kinatwa babo sawa parcel na nibwa kuwe na Matman Supermarket Wednesday kitu ta kavisuni kwa chapa chapu na Wednesday kitu ta Matliku kwa Kimuti Champion Inn Matanisi Makilili na Changwasi na muthenya wa Thursday tuketha matuku 25 tuketha matuku 25 na daktari aketha Kitui Mulimo Mulovaniambe visi namba 50 na enya visi namba 54 na Mulimo ni tuthengiane na Equity na ingi Thursday twithia bandu wetawa Mulolongo bakwina 3D Hotel Mulolongo Thursdays bakwina 3D Hotel na Emali de Busback itina wanaikana visi namba 69 Friday matuku 26 tuketha tukiitia Friday matuku mengulia dhanda 2 ngethia musini wa Machakos kana masaku anduma masaku kathiani kangu nangalikosia kuya kunukita wa masi anduma tawa anduma ngalikosia
kwewendete mukuyu ni ngaliko cia kola mumandu na ngaliko isu cia mutituni tukamane masaa kuma tuku 26 tukaita Friday na nibakubi na Rafi Supermarket kana Cooperative Bank uma cooperative lekele sokoni masaa kunivu Friday na ingi Friday na kuyani wote wala na kuyana tinda umondi ni wilika walikiti amboka katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel. Na Saturday tukethia matuku 27 tukethia tukiitia mutomo ni kwa Francis anda na twakweka na nivu itina Frajan Supermarket kuni ya daktari simu kusila kwa noti mwonza ile mwe noti kenda noti namba sini 0722 na 900 na mpelenge ya simu noti mwonza nyanya inya ile itano na indi bena namba SMS na WhatsApp na noti mwonza noti kenda noti nyanya no namba isu kona siba uthi wakio chaku daktari na mausio maingi wa mino kwa mana nake ndu kama na ukenuka mana wa kawa ilite kuka na wisio kana kindu musi either maota o obosio kanondo asante na indi daktari nenda tuosa masaa tuosa natika ile itatu tusunge mokodio na yende twamino tuithia twimina nundu wa masaa indi kila tukukwathana kila Friday daktari ntothe kwithia eba Mutongo TV ayo tabani sio maundu masio makonetio witi kila Friday tukaibasa sindio alsas na kapo Nitu itathi na webu na acid na kaboni na mayanda kuiwa chembe cha moyo ukiwa ukitha niwa keketetema wale yako ya kana ukitha wina ibuya kuika kana maki kana waya malumana nukuwe yuswa nwitha wina thina wa itau siambia kwata katika mokota maibu yaku ne lawa ya sinasi ukitha ina thina nitu itanesa na bacteria H pylori ithina andu gina komana mombe andevo wa nitu itinesa na nakunwe simu kele tukana impama chakos keke na thina wa kuicho kenda kame kaicho ukitha bangula nuko na ndakame niki ni akwitha na ulcers kilimu kiasa uka nguo ite thina ni itathi na usu wa ulcers infections kwa wanawake na wanaume na kwa mwana kwa ni tu itathi na wa infection infection ni mawala makwata ndakameni pain infection ya ndakameni na ngima kwata infection ya sehemu ya kimbithi pena mtoto kwata thina wa candidiasis kana candidiasis UTI STI fungal infection kana makunewa na kuma ni kiko isu sita mono infection kana kona kiko kikumatanda kame detu kana nziu sehemu ya kusia kimbithi etha mundu mukana wina pain abdomen kana kinyunyu chaku kana baadhi wa mkauti bakwalia kana ila ukwata period nukuwa chalia kana iyuka kele kana katatu kana wina thina wa hormones kana hormone imbalance ni ita wona na musewa kunu kuiwa chalia kana no kumanda kame usino thina ungi winaka na kila kingine ni kwalo ni nondo ine kalika na ialia akaingi makwata thina wa infertility uketha mundu muka kwati mwana umwe nda kwata wakeli na no mambete mana kilimu kiasa Dr. Mwithani mutaalamu na ingini mokite kwitu Mulolongo Athiriba Mombasa na Makatereka kuna kwani kwatia wakarafiki ni ukwata witi museo nikutha na mashini langu scan na ngisia system ya pia usei na tuyuna ngenda waila selite low libido kwa wanaume low libido ni gari za kusukuma kana ukadangalia kuni osukuma kana amna shida kama hiyo kana ukadha unawai mapema kana ingi unachelewa sana jiani asuno madhina medhana aume kwimba ngaisi yake mundu ni sio attract ya nono ukadha wina wimbu kana uwa semsi ya siri kana ngaya kuimbete pressure na sukali pressure no wango iko na mituki kuwa ni motwe na ndiwa kana ngoya ku pass rate si ulomono nituita asante asuli ya mokuli alo tumite ni mona kwa tanyanda kitale tusungie kwa imwe tukasungie kulio yao no na usungio no umwe thank you sana kwa ula wende kutuma ikulio ndakitali nukwethia pia otau ayosa simu ya kutuamina kelungu ndibe andumathi amambe atujasikia unakuja wapi nataka nazo direct mbete lile ndetu kwenda tukutabenda mbokeno ya ndakitali eo mwene thukisenesa na kuya muthijane wa umundi Friday matuku 19 natinda wote wili kama likiti amboka katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel une ni Saturday matuku miongweli getha kambu itina wakanzi uko koma na Dr. Mwithia mwene itina wakanzi supermarket na Mulolongo na kwenda bakwina 3D Hotel manti matuku miongweli na eli getha ikutha Airview wako akavila tusiani sina AIC Regional Office kana lelo wako the ikutha Gauss wakeli matuku miongweli na atatu getha ngeitia Tala ngedha kliniki cha Rafika abo kliniki wahaba kubina Flavors Restaurant katikati watoto na Eastman Supermarket wa katatu matuku miongweli na ana ngedha ngeitia matu pakubi na Matumat Supermarket kana tukwate na kinatwa Sako Booking
Thursday matuku 25 ngetha Kitui mulimo Golovani ambeo hisi namba 54 na Friday matuku 26 ngetha masaa kuu bakubi na Rafa Supermarket kana Cooperative Bank na isu nionda mboka ya ndagitali mwithia wa Rafika Bo Clinic na woka Rafika Bo Clinic kwata maota na witi musio na matuku miongolia monza tukethia tukiitia mutomo bakubi na stage ya Probox sia kuthimutha we basi hata ithimi card ni mana 5 kuthima ni mana na kuna daktari ni mana kuthima ni mana ithimi sio ndeni mana ndivini siani mubuko waku twende kumina nundu masamito nimongo na mate kutwetikilithia lakini tikutia na mbisu sivyo sio daktari kanoviki na kumukunia yaseka na ithimi ni mana wa mino biko wambo thimo manei wo nyebeti ni waite chao kila ni waite kikalita mwe wako ebinda nata na chenda witi wanata na indi daktari huko nengo na mpaka mameza wewe muvineke mubuko ai akunenga mama wewe boka kapala na usione kana mama ite ama imani miti ama busi aloke thia au isioka ukoso ndawo ndu ende na kuiva lakini kila kingine kana daktari nukutambanya na kunginya ikifika na mwamboa na mayu ninga the best customer care services one witi wa Rafika Bo Clinic ulato asiaka na tweka koita na kengai aibosia na indi tuko ya ati mondo musia isia choose Rafiki habo choose good health. Namba sa daktari nisusi hivyo hivyo wakiacha noti moza ile mwana noti ikaenda noti na inde noti moza nyanya ile 5 na inde namba ilenge asimu noti moza noti kenda noti nyanya simu ya daktari yuko no indra mina kilungu nita wasali chafeti wa mbua yeni Mutongo TV ngwata niyo ya mukamba inu ni Mutongo TV. Na kitai, deal with it.